Kani kadai kadura shen Mikhalia bani bidang sngop hai pi baro shagathuk khubor menta gajanmin. Ni ai khubles ni lai loit basuk bakmani pi baro. Shwaban phai shigi khubor ki babnya ni pechwa yakimat bakongsan. Rakhe kari India ya kasiyo lai loit baprapo ha kaba umintri rangba du kari ulapen pau ya kabor jugi samla bat kajinyo ijnai na kabenta ka Viksit Bharat arajar sapnya. Mat phang Menteri Rangba ukonrat sangma shapang kikam jigokai kikam kijam bat ka vision arajar lai poar ha gajing rakhe ya kasi lai lu chong kari gajing rakhe si lai lu halok bhawan shilong kapen pau ya gajing yarong kawe bat gajing sok hapo kari Bat bu thong ka Mikhalia ya kayo kakot kaba $100 billion hapo usnam arajar lai poar khot ulat gejala ya gajiya teli ki khubor ki babnia ka India ka rakhe ya kasi lai luai ka ba prapo jangka ha ka ba umintri rangba du kari Narendra Modi ulalam khmat ya ki rakhe jangkari Harat Fort Delhi Hakasian ka beningkong na do balayo ya gijing lai luit lapen kuburam ya ka Vande Mataram Harat Fort shwaba Menteri rangba do unpenher ya ka lamari habakren shikinong shnong kari Modi ulapen pau ya gijing roi ka yo ka kwat jong ka India gijing kiyo ha ka liang ka jingada bat gijing la ban penmi ya ki mar ki mata gijing penroi ya ka digital bat gijing persyang ban shania haladi Ulaong ba arpusan klor ngut kibriyo kilalait na gajingdog bat ulapen pau biang ya kathong bante ya ka Viksit Bharat house nam arajar sapunyo After the hoisting of the national flag by the Honourable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two means. जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है मेरे देश की युवा शक्ति है विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है इतना ही नहीं विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है साथियों पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है स्टार्टअप इंडिया अभियान आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं अनेकों को रोजगार दे रहे हैं ka President kari ka Draupadi Murmu haga jingkren jangka haga si lai luat jongkari kala ong ba ka sarkar ka shim mi ki sen jam ki babnia ban khanglat yaki lat ki lenti bam hok haki examen pat ba bat ban penlong yaki ki bakham shai kala pen pau ki jingkeu jong ke India ha ka roi ka par ka jing bhajing miat ki jing pen yar ya ki digital ka jing pen ko bor yaki kenthai bat ki jing ele kai Habayadai bat ka Operation Sindur kala ong ba ka India kala pen I ya jingla chongka ha ka kam sipai persha iki kam le no
ka Presiden kala banjur ya ka benta ba nang roi jong ke India ha ka perthai bat bakari ka ya chakmat bantai ya ka Viksit Bharat haus nam arajar sapunyo भारत के युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। Menteri Rangba Gejala Ukonrat Sangma habakan tiu ya kalama kari hamadan polo hanong ba Shillong ha kasngi lai luai ka prapo ula penpau wi gejing roi jong Gejala ha ka kam jingok kai perthai ka jingkeu jong ka jing seng kam seng jam bat ka vision arajar lai poan ula ong ba palat lai hajar arspa kilometer ki surok ladep banshna ha ki prasnem usangma ula ong ba ka prime bat ka CM elevate kila kirshan ya kumba shipo hajar ngut ki nong seng kam seng jam bat kilala ban penmi de ki hajar teli ki kam ula kedoru ya ki jingtmu na kabenta ka New Shillong ka jingpen he ya ka kat ling sun jong ka Shillong bat ka jingtmu ya ka Shillong Silchar high speed corridor da ka baong ba ka Meghalaya kala kiobha Henry ka dangdon ka jingya denti jong ka roi kapar ka bayar hakmat led by following this speech, for St. Margaret's High Secondary School, the runner-up among the bands. The country's largest payment for ecosystems services program, Green Meghalaya Plus. We brought 63,000 hectares of natural forest under conservation, which now rewards close to 6,300 farmers with 10,000 rupees annually for every hectare they protect. Upgradation of the Kia Sutunga Saipumpala up to Semasi Road in East Yente Hills. The Veloy Mausanram Lamban Roy corridor in East KHASI Hills. The Somsak Mendipata Road in East and North Garo Hills and the Choppa Karkul Road in South Garo Hills are just few examples of transformation connectivity across the state. Ka lok bhawan kala rakhe ya kasngi lai luai ba prapo jong ke India da ka program tenrai ka bapen I ya gejing riu spa jong ka ri bat gejing long tenrai jong ka Meghalaya. Ulat Gejala UCH Vijaya Shankar ulapli ya gijing pen inam ki bayadai bat karep karyang gejing thung sentiu gijing shnakti ki kot link dop gijing draw ki sentiu orchid bat gijing shnah tenrai. Hakani ka program kabalawan ban shimbenta da Menteri Rangba Ukonrat Sangma lapen longru ya gijing ruai tenrai. Kakinhun tem shipai na Assam Regimental Center kala nang ai mensim shu ya gijing idri. We are set to join the rest of the country on this celebration. Shri Dirot Chambugong Mara for excellence in traditional
in crafting, I beg your pardon, of traditional musical instruments from West Garo Hills district. Which is the Department of Art and Culture, Government of Hakasngi rakhe yakasngi lai luit ke baprapho ulat gejala u CHV Jaya Shankar ula ai khuble ye ki patba gejala bat kan mau buramru ye ki nongyele lai luit chongkari India kumjuru ye ki riushlur chong gejala Meghalaya kum u Tirat Singh u kyang nangba bat upatukan sangma ula ong ba ka Meghalaya kadang tre ban long gejala ka ban poi shaka $100 billion ha ka yo ka kwat house nam arajar lai phuar da ka babanchur ba ka roi ka par ka dei bandang don tanrai ha ka jinglong karpang jang gejala bat ka pateng tanrai chong ka riti dostur haba pen pau ye jingkala jong ka Meghalaya nadu balayo ya gejala bapura house nam 6000 khandai spa nyo phuar ula wer ye gejing atli gejing shania bat gejing IT ban yai beteng ban te ye gejala ka basuk ka baroi bat ka bakinthop lang ya baro. My dear citizens of Meghalaya, on the historic occasion of the 80th Independence Day of our beloved nation, I extend my warm greeting and best wishes to the every citizen of Meghalaya. Today, we remember with the gratitude Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Netaji Subhash Chandra Bose, and countless freedom fighters whose courage and sacrifice secured our freedom and shaped our democratic republic. We also pay tribute to Meghalaya's own heroes, U Tio Singh, U Kyong Nangba, and Pa Togan and Sangma. Meghalaya is working towards becoming $16 billion economy by 2032. Development must, however, always remain rooted in identity through the Meghalaya's official languages. Let us continue this journey with unity, confidence, and a shared commitment to building a peaceful, prosperous, and inclusive Meghalaya. La rakhe yakasngi lai luit ba prapho da kaminsim idri hatura hakaba umentri katanat puli puthi ke jela Meghalaya uba ala kamen rembui ulakin teu ya kalama kari hamadan yele kai chongka matcha golgre LP school haba ajingkran hagani ke jinyalang uba rembui ulapen pau ya karoi kapar chongka Meghalaya da kaba ong ba ka GSDP chongka jela kalakio shaka hnriu pho hajar prapho klortingka ula batai ya ke jingmut Jongka Sarkar House Nam Arajar Lai Phuar. Kijing rakhi kilapen I kijing yat bat ba jongki Arab South Ligi ken hun chipai kijing pen I Kolshor ya kiriti dostur jongki Garo ban Nepali bat kijing kan ma buram ya uriu shlur jongka thama gargel u Captain Vikram Batra. निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान to inspect the parade and commitment of our participating contingents. Meghalaya's story is deeply woven into India's national progress and growing global presence. As a state, we have been contributing to propel India's economic growth and development further as a step in that direction. We are blessed to be born in a state that has bestowed the abundance of natural resources and has helped position Meghalaya as a gateway for trade, investment and shared prosperity. Inspired by the Government of India's call for Viksit Bharat by 2047, we are making constant effort towards tripling our economy to 1,35,000 crore by 2032. As a state, our commitment to the growth is resolute, reflecting this commitment and guided by Mission 10,
and State Vision 2032, I'm proud to share that our GSDP has more than doubled since 2018. And today, Meghalaya is the third fastest growing state in India over the last 5 years. La Rake ya kasni lai luat jangkari ke baprapo da kemensim idri Hamadan dam maulum pendeng umyong mairang. Hakaba Menteri Ketenat Boarding uba met ba dingdo ula kentiu ya kalamari. Kabor penyat distrik kalapen kuburam ya kipulit halor gejing syakri ba IT lut jongki. Kinong tray asya bat ki doktor namar gejing no sinyang jongki syaki imlang salang. Lapen kuburam ru ia ki arngut ki samla ki bakin thop ya u kit kupar nong sien halor gijing job jong u ha gijing yakob ruai ha US bat u mekham kraw nongrem u balawan ra buram ya gijing yakob ya lekai football ha Sweden. Democratic Party. He is serving as a cabinet minister in the 11th Meghalaya Legislative Assembly with charge of our 4 important portfolios: power, textiles, water resources and taxation department. Commander, Abiliana Indo Lakatera and Yai Kanu adam dapat dikemen, bagian hakan kapor, panai kulai kipai pak nong song, kami Meghalaya. Akan ini sih rakyat yang kami kuasnya kebaprapo jom kejimai dua ke India. Kalau kelama lainong kekiu berkawai sejauh, ikan mau buram ikut dak senang kali. Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. B.R. Ambedkar, Netaji Subhash Chandra Bose, Bakiwai Kidusur Kibalai Kun Prasad, Nagabentar Kajingaito, Bati Balak Bantuan Dur, Yaga Sinsa Katada Hari Gajoi, Agajilong Kijak Jendria Rupiah, para kecil mani beli, kalau kejong kejong. La Rake ya kasngi yo lai luat baprapo jongkari menta kasngi Hamadan Holy Family Parish Kleriat hakaba lai pun real teli kiken hun kelaya shimbenta hakaparit. Menteri Sarkar uba wailat miki shila ula kentiu ya kalama kari bad ulap mait phang halor ki skim penroi jongka Sarkar kejing riu spa jingki mar pok khando ha Meghalaya bad kejing itu ya kaktien KHASI Garo bad English kum kaktien Sarkar. Ulapen bana ba ya ka office DMHO ha East China Hills an sapen kanriat no syakachaka kabakham he bad an pleru ya artli ki madan yelekai artificial turf menta usnem ha wapung bad sutenga. The Honorable MCC Unit and 2 staff. Next we have MCC Alcoa and placard holder Dasmi Mumbai. Flag bearer Dino Rose Dani and placard holder. Yo ship na iya ke DMHO office naiti chaka thau wo thumi knang yo rap yo thawi open he open go neba katam ke civil hospital to om chispa tli di thau thia te kam man kat ni ne daw khia di thau tu ye ko yo ite te he jo ipor daw ye gini ki jing kam le he ji to wo ki CSC ki PHC ki sub center le ye krami wa ki nong ni khmat yong phi yong ga ni ga thai bat kam jo le sia ko me no phanai phi
Melamba yang atlat sports department mentu snem saat li artificial turf uyoi inaugurate and wai pentumi kawi to hawapung kawa ar to haiting dia setengah te katu yoluti yogi chocho ya kuku yang ka sport dan negi tinggal lagi kok district te negi giti kinten ku grai chibon yang tinggal cha ka yong pi bo sneau yang negi kubor ke wadawara na kalian yang sorkar henry chwa choma tuo kerpado tonya kre langi Tony Snok tilang ini ba ni prek rukat ke sorka Henry yang kami kecing prek lang yang pergi ba kenang yo ye ikun man ya kani ka jella ka state ko maya ka yo i ko chong suk chong sai ko waku ha ki bentau ro Kajela Meghalaya Kalarake Yakasi Lai Luat Jongkari Hakaba Kashilong Kalapin Pu Penping de Kilama Jongkari Hapoka Har Khar Tiranga campaign Unong Aktien ke BJP uba longru uhe pulet barim uba M Kharkarang ula ong bakani katmu ban penklanya kemensim idri bat kedawru ba ka Meghalaya Kalayat Lai no ya ka Kolshor jong ka chingkhang shnong hagisngi rakhe ya ka jinglai luat bat ka Republic Day hagisnam shachar khandai spa khandai pho bat hagisnam arajar Haka Jogapur ka BJP Maulai Mandal Kalarake ya ka ni kasni da ka penlong ya ka program Aisnam Sngaubha ha Pasture Hospital balayalam da President ka Mandal uba Senshar Mayong bat u General Secretary uba Teni Mani kum kadak jong ka jing shakri ya ka imlang salang bat ya ka jat benrio was trying to get the Mandal over there and they have celebrated with something very different. What they did on the eve of the Independence Day, they went to pasture over there and all the members donated blood. And coincidentally, today when they were there were some villagers who have probably the first time they have come to Shillong and got their loved ones admitted in the hospital in Ganeshdas and who had required blood for transfusion. And they were supposed to replace the blood, but they didn't know where to go and they thought that this blood that was given to their beloved ones is included in the bill, and they never thought that has to be replaced now. So they were running from pillar to post trying to get that replacement of blood. And fortunately enough for them, I think so there were 2 or 3 families. They met up with our members from Maulai, and since they were there also for blood donation, they were able to donate their blood to these villagers. It may be a very small thing, but of course for that family it's a very, very big thing. So this is how our party workers are working on the ground. Ka West China Hills Kalarake yakasi yo lai luat ke baprapo jongkari India ha Madan Jerusalem chutwaku ha kaba ulampang ke yeng dorbar jongjela u Thomas E Sangma ulapenher ya kalama jongkari bad ulabishar ya kaparit jongki lai pusantli ki kenhun Hagani ke jingraki kila don ki jingrwai edri bad ki jingshat dan rai ha kabala sam yaki khusnam hagi kenhun ki bala lebha ha ka march past ka school PM Shri School JNV Mukla kalawan haka kerdan ka Beningkong. Lapin kuburam ya kiriu shimet bat ki jaka puli halor gijing no senyang syaki kam yelekai bat ki jaka ai jing sumar. Ladies and gentlemen, let us give Kenya High School a huge into India's national progress and growing global presence. As a state, we have been contributing to propel India's economic growth and development further as a step in that direction. We are blessed to be born in a state that has been bestowed with an abundance of natural resources and has helped position Meghalaya as a gateway to trade, investment and shared prosperity. Inspired by the government of India's call for a Viksit Bharat by 2047, we are making concerted efforts
towards tripling our economy to rupees 1,35,000 crore by the year 2032. Daki hajar wad gibriu kilaya lumlang hamadan NSCA paham CM hanong po nakabanta bansaki ya gajing rakhe ya kasi light luat ba prapo Haribhoi district. Menteri Ketenat PHE Soil but Water Conservation Umar Gris Marak ula penher ya kalama kari but ula shim saliut ru ha kaparit. Kumba arpu santali kiken hun kilaya shim benta ha kani kaparit wa kentop ya ki pulit ki samla puli ki NCC cadet but ki Bharat Scouts and Guides. Hagani gajing rakhi kala donru gajing ruai 8 ri bat gajing syatan rai ki bapen I ya gajing rius pa jong ka kolshor hapo ka district bat kamen sim 8 ri bat gajing yateli. and Patogan and Sama. Who paid the price we can never repay. Just so we could live a fulfilled life and whose indomitable spirit continues to inspire us. An Independence Day is incomplete without paying our heartfelt tribute to the contribution and selfless sacrifice of our armed forces, police, fire and emergency services, whose unwavering dedication safeguards our nation and its people. Meghalaya's story is deeply woven into India's national progress and growing global presence. As a state, we have been contributing to propel India's economic growth and development further as a state in that direction. La rakie ya kasi lai luit ke ba prapo hanong stone bat motion road ha West KHASI Hills haringkat kemen sim 8 ri bat ki program tenrai. Hamadan New Nongstone, Menteri Ketenat Karep Karyang Utimoti di Shira ulakin tiaw ya kalama kari bat shim saliut na kabenta ki arpusantali ki kenhuan ki bale ya kaparit kat badang penpau ki gijingya teli kajingya iet bat kajing chop jangka sarkar hakalyang ka kot kya kapule puthi bat kijing tei. Hamau shinrud MLA Dr. C. Lingdo ulapen her ya kalama kari ha madan mau thengkut ha kabagi samla puli kilaya shimbenta ha ka march pass bat ha ki program tenrai. Approaching the saluting dice with a total strength of 30. This is great contingent number 2 from GNV Nongstone NCC, led by Lacramens Camp Tongleton Mosong, with the flag bearer Miss Valerie Kimti Karsimle. Of honor for every Indian. La penlong ya ka Independence Convoy arajar apun rio hanong ba Shillong haka kat santrik naila da ka Zingla Associates Royal Enfield ringkat ke jingat reilang bat ka Rotary Club of Orchid City Shillong haka ba lawan ba ni shimenta palat chispa sanpongut kinongnya thok ki bakentop ye ki shipai bat ki rio pait pa haka ni ka rally la ka we lama da u General Officer Commanding 101 area na State Central Library. Kani karali ba kapin ko buram ya gajing shlur bat jinglan ladi jengki shipai India bat kentiau ya gajing shngan hasurok bat gajingnya kali da gajingkit kli. Hagani kasi lapin ko buram ru ya ki kmegi pa jong u Captain K Clifford Nongrum MVC ya kani karali lapin ko da ka khubor jong gajing idri gajing yateli gajing long paralok bat gajing long nong shong shnong kabadon gajingkit kli.
Hills Farmers Union West KHASI Hills District kalapinlong yak jialang bat kinong risneng ban yapaliu jingmut halor kijing du nong kapalami nakadaw jeng kijing pang swine flu bat kiwe kijing kipa kinong rep ki yakandu ka union kalarai ban yakren bat kibor penyat district ban kerpat ban khang yak kijing wanra yakisneng nakijaka kiba shakta ha kane kijing pang kibadon shabar ka district bat ka jila haringkat bat gajing penlong ya gajing letas ya kisniang shua ban oddo ka HFU kala kenturu ya ke sorkar bakan wengno ya kiram jeng kinong rep ki basyakta bat ban penyo ya gajing ya rap pisa kenang ban ya rap iki ban sedang biang ya ki kam jongki ngina kalian jongka health formania west KHASI unit mila khot gani gajing lang mata kejanmen nabanta jongba kinong siang jongka dobat hanjungi nama kumba kitip hiba kekamisnya kadai tuai neki kam kiba pendap pendiang ini kesan bat apa kilian kum kalat kamai gaji tehdir ketika jing pangklam kepala sar napang yang kisnong kitau bat katu gede bat kata ini kinoi lalu megene jing lang bat dagoi kesu ngilasim bat nilai bat ngin pak lagi jing kau sikibo jing district bat yang mentahi bakin subha bakin kandong ini kisnyang bawan naba jing district but kumjubil naba kejela but nakisnom jom itu kisnyang badan kisnyang kibalak tak nakani kejimpang di nginsa pa kejingklo ba yakinu kisnyang aswa bantor de banda tes jua klang ban light nagano kejingta lese yunong bam lane yakwi pat kipa kisnyang bat ngin ngigepat nagaleng sorka ba nama kejingta juga di keklam bahkan map no ya ba gitu kinong simam badresnya ban kanung phasu yaki bakin nang silbia but gigaparu bakasoka kadeban ya sesin pat ya ba gitu kinong isnya daga ba ai daga song bisa ban ya bakin stang biang ban yang lagi jom kijat bakani kakam kabagila stang bakilatai bercerita kanung du no aki Lapinlong ya ka tiranga yatra hajuna banmaku sector jong katawang Arunachal Pradesh hajan ulain of actual control ha ka kencang ka ba khatlai hajar phun Lapinlong hapo ka vibrant villages program ban rakhe ya ka jingdap shispa sanposnam jong ka vande matram bat kum shibenta jong ka har khar tiranga campaign Hagani ka program la yo I jingwan ni shibenta jong kinong shongshnong ki shipai bat ki pulit ka Indo Tibetan Border Police banra ya ka lama kari kabajrong laispa mitar Temen tapan ini pej ikijing long jingman kesun beneng hakeleng ki benta chong gajela. Hatura kajing shit jingkriat kesun beneng kabakiyo kalong laipo degree Celsius bat kabahiar kalong arpolai degree Celsius kajing singam kahau kalong hendrepo pra nakishispa kajing hap slap kalong r.iwe millimeter haba pai pat shanong ba shilong kajing shit jingkriat kesun beneng kabakiyo kalong arpon degree Celsius bat kabahiar kalong khatkhandai degree Celsius kajing singam kahau kalong nyapon rio nakishispa kajing hap slap kalong 100 millimeter kat ba hajuwai ka jingshit jingkriat ka sunbeng ka bakiyo kalong arpon rio degree Celsius bat ka bahiar kalong khatkhandai degree Celsius ka jingsam ka hau kalong nyapusaw na ka shispa ka jing hap slap kalong r millimeter ka jing batay ka jinglong ka sunbeng hatura shilong bat juwai ka sunbeng kandum lo bat kala bandon ka jingtiet uperthat hakibabuan kijaka Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngin ya pet biang sa sisian ya kimat pakongsan
Rakhi ke India ya kesini yok lai duit berprapo ha keba menteri rang ba du kari ula penpau ya kebor jugi samla bat kejinyu I jengai na kebenta ke Viksit Bharat aracar sapunya. Mike Pang menteri rang ba Konrad Sangma syapang kikam jengok kai kikam kijam bat ke vision aracar lai puat ha kejing rakhi ya kesini lai duit jangkari. Kajing rakhi sni lai luit haluk bhawan Shillong ka penpau ge kajing along ka wei bat kajing sok hapo kari. Bat bu thong kamikalia ya ka yok ka kot ka ba $100 billion hapo usnam araja lai puar khot ulat ke jilla ya kajing ya peli. Ti paralok tungi la poisha ka bakut jong ka thuk khubor jingi minta ka janmit hadu bangin da yasham bat phila shai ka singi khublei phi baro